So hello everyone, welcome back to another video. Ado mayam ngasi ay call prank amuk tawjarani. Ado ngasi gi call prank se ay Canada tawdoino aibada Manipuri actress Biju danyaba. Do khwaina su khangnaramgani. Ado aina magi number se kamaina phangno aibada aina Manipur gi YouTuber amadagi aina Instagram dagi contact tawnaraga mangondagi my number se yam wan lobuneba. Ado mayam ay haji call se tawjarage. Do ay mana thangatpa thangalaktaba magi reaction adu su mayam jingminasi. aduna mayam video se loibafau mityeng tabiu. So mayam ai haji call se tawjarage do mayam Yengbiu. Simon doi rongman. Changi. Kamai hai kari ai doino khang bari tangaladi. Tangatin. The person you're calling is Tangati. A few moments later. Ado thangalak tri hajik pauge di do ang kamuk ay toksan jenge. Kay no jibo thangatri. Number khang da badu ka thangatri ra kay no hang de. Yatra ka moi celebrity hongna bi ti chauthok pagai dra. Thangatri. Number khang da badu thangataba ka orongman. A few minutes later. Ado mayam haji paugi thangatri ai anirak tawjagare handak ahumlak sudoini tawdoise handak mugjenge thangatpraina. Mai se phone se pai draba na pai phidi phone se tharamaga jakriya na phone se number khang da badu ka thangatri ai khangdre to angkamu tok sanjingsi handak ahumlak subani tawdoise aina yamwa na Instagram dagi aina yamwa na Instagram dai loguraga tawbase thangatra di mangje. the person you're calling is not answering. 5 minutes later. Amkamu tok salini mayam thangatri wa tok sandoi ni ma thangdi thangalakani thangaloda thangatini thangalaba kholore kai di thangatoino number sunatana aina engona kai di my number lei doino aina noi de April Fool semaga. So happy April Fool. Fool banaya kamdawri ado mayam ngasi ge video se aina aige viewers ta sum April Fool numisiga moida prank masa ma taw gaina sum tawjabani ado mayam awaro biroin khalli ado mayam aige video se ke gumba pambiraga di video sibu like share and comment toromo aduga aigi channel sibu subscribe to bidaba leragana channel sibu subscribe sum tawselami do mayam athangi video dum phangnars.